Okurugereraho abashabaza butwashanga bari mu kitengo cy'amani nibagira ngu base registration number UAR B92H niyo yatomerana na rore registration number UBH 013Q obwe zombe z'abana zitaranga nk'ebijungirizi. Nona ndiwo moto akuyamara kufungeti accident abantu umuntu yanaguruka motoka ekutambura yo umuntu nakaba kuriya motoka tiwe netamba amotoka azafika kwemera abantu binje mushani bona abafira bokura mu bagamba mushani baryaho barita ho moto konka abandi abutwashya ababatwa ababaruko bonje bayino bakabana babonje umushinga muzoka ganda mu mendo b'abafana abo kwa turije tureba aho yajya speed nyinshi agere kuza kweta kona uriya niko kutomerana yamutera kabina yaheza kwiharira cyabiro cyabire ko kabagezeho bagume bavuge mpora barasubira ato wa kera wa basi yanayirukanga munonga agezaho kugera mu control ngatori abayamuki watwera mutera kabone ati ngo yanasanganira umuntu we narwo ababajye mu ntebe zenyuma umuntu yanagenda n'intebe ze yeyi yashitamo umuntu wena twe twarwa musaba abona abatungu abariyo marwaro n'abantu bariyo n'abapfa Basege n'ekika kya Kasaba kandi obutandeji yabari kiteredde Marongo omu district ya Lyantonde atkuya nanka eriye jetirema amatara furu iburagashara n'obu yaresere bona abantu ba speed rore kuyabura kunaka kuyabura kucendeza amatara obasi no yakuyakabuno atu rore tomera kabunu ka basi bura control ikanetera asi kwena rore kwetera kuri even ikokare na nyendo rivo mwakuba wanu ngaptira ni no riva konkani mpaboro ba riva batahi bitu nkaba basi bagwe bagezeho bavuga humbora akora kwani we no kuba no vuga ati basi ne kurabaho umuyaga konka bwa speed yo kubereho uyenda kwetera hansi konkamazi makugira utandeje bireho mazima twena twegaruke mukarenga abantu riva kiyer speed tugeze kucendeza butandeji yabaho mu itumbe rya Bushesheri izoba obubaseji yabanerwa gwa rukungera rukuza Kampala etiyo kabugana rore yabaneyerekero rwambarara nuko kushengura na busobwa ntama amagaraga abantu 11 gakahwerekera nabandi 10 bakasigara kujanja bo butabwa mani ati omwendo goyongedde kuva ku 8 ne bawera abakafa 10 irembera kati bweri sawe ate nga ono ekyewunyisa nti omukyalo ono afudde ekyo muhangi akubidde n'abantu ng'atambula bulungi abantu be ne bajja nga bamunone bamutwale naye ate bagenza otuuka wano omukyalo ekyennaku n'abeera ng'ate asomuka ogw'enkomerero twagamba wona Dr. Fred Katakanya orumukuru w'irwaro rya Lyantonde senta ya kana y'abarwira batwarwa watugambira mbere yibarumu awodi y'abashinja bine abantu babiri abarukubi bakusasa mununga nk'abandi bana barukubi nkana bone bashasha awodi y'abakazi bine umukazi omwe watunga accident no yatunga fracture y'umukono nashokeje y'umukono emibiri yashaga umukabafu mu Lyantonde yatwarwa mu irwariro hangwe ryambarara kandi abashaho bakora ubucweka ihembe kwira bacire kubi gashakwa Sandeke William